Pa se mi s vama znaš... Zašto se ovako brzo počne mi? Možda probali sporije. I pozivima ljudi s vama, danas ćemo da radimo tutorial kako da, ovako bolje, kako da napravite live na YouTube-u. Ovo nije samo za igrice, ovo je za Hangouts. Samo sliku i možete ovako sada direktno. Hop. I tako to, znači idete tu i idete kada ste ušli na YouTube, tu idete my channel. Znači hvala na 23 suba. Yes. Sad idemo u video manager. Bila, znači tu sam Njerma i ja sam nju instalirao Minecraft i sad zajedno. I uskoro će biti kako instalirati Minecraft. Ne bojte se. Znači 100% radi sve verzije, znači ima. Pitajte Njermu, ona je zadovoljna. Zadovoljna. Viđaj, na live nije bilo nikoga, sad 7 mi pogledalo. Gamad jedna. Ovaj. Sad je 7 pogledalo. Bilo je 2. Najviše. Tako da je 5 više. I da idete ovo events. I ništa ovdje ne dirate, idete ovdje. Idete ovo live now. Kao da sad napravite. Ovdje vama neće biti ništa, znači you don't have any events to run live now. I onda idete ovdje. Onda idete tu. Ako vam ne bude, onda imate i vamo gore. Ako vidite ovdje u kutu. Ja ću sad početi snimati sa telefonom, znači samo ovako ekran. Pošto tako će Njerma isto baš je monitor povelačak. Tako da, idete stavite naslov, eto, Znači, vi stavite na public, ja ću staviti na, ako hoćete da vam bom, ako hoćete da budete samo vi, idete private, ali ja ću sad staviti na public, na private, ako hoćete, what the fuck, aha, a sad vi ako hoćete da bude na javno, idete private, public, private, idete kao napraviti go live now. Idete ovo go live now. Ako vam ovo izbaci, samo stisnite to OK. Evo sad će vam ovo se otvara, znači nemojte to iksirati, to im treba. Znači to se otvori i sad je ovo kao ovaj znak Hangoutsa. What the fuck? Znak, ova igra Bilbelu. To tvoje. Šta je tu? Aha, evo ga idete ovo. OK, got it. Ova se zove Norma. Ja se zove Njermo. Norma. Ona je Norma, ja sam Njermo. Idete bom, slišite OK, got it. Izbacit će vam sad ovo ovako i tu možete staviti samo kao onaj svoj logo od kanala i možete sebe udariti u facu. Možete sebe kao, a to ja ne poručujem. Što? Da. Oj. Eto, to je to. Sve. Znači, ovdje pali, to će vam biti, znači, faca. Ili će samo biti kao oblik, ovako, kao logo.
gdje će vam sigurno biti kao da ste unmutovani, kao da se live-u. Ako vam to bude, ne znam, pisat će vam. I samo onda to kliknete i to je to. Okej. I to je bilo to za epizodu. I vidimo se sljedeće ko se nije subscribe-ovao na kanal. I to je bilo to za epizodu. Like, share, subscribe i vidimo se sljedeće. Veliki.